Tala roia le mauta maurunga le nei tae au. La solua mati ronaso sfulma fitu. Lua firu sfulma leono. Ave pervi inga ma whaapatai rea tua o alo whai pe ia mele siri tātou te ori ori fia fiai. E le lei mea uma wa ia Yesu a wala watu leo songa kirifi tai tai ia tātou stato tarsanga. Tātou whamaualalo I le tua le tātou tatalo. Whaafitai tele le tua I lo walofa whaali, lo wanga le lei tausi mai, mo wafo I le mawhitanga le maota I le nei tae ao, mātou moli mawina le malosi whafou, o wā mai a te oe, le lei o mea uma, I lau tau singa lofa I le pō o mawai, se ia mātou maua le nei tae au whaafitai, si le whai manuia, au auna, wa whetū wha I e pe o nei ai le ngā luenga wha komiti le nei tae au,
Mātou whaaftai lava i lo lātou malosi whaau wai whiau ma ngā ruenga. Ia e meise fo i le nei aso ma le tae au malaia, wa e whao popoina i lo lātou soi fua o so mātou malosi. Whaaftai le atua e whetuna i ama tā upu mo le lei o le atu nuu mau tangata. Tala no fia i le nei tae au, sa ili lava le mea o pitosili na le lei, a wale whai ngā malo, mau tangata i le nei malo, mātou whaaftai manatu ma mawhauwhau ngā e whaalia, ia e toa lava ia te oe le taitainga o mea uma, mātou whaaftai le malutia o le soifua o le atunu, mātou maua lava le saonga le mu i o awa lofa. Ia, siri lava le whaaftai, le atua, o na o loa lofa na whaari e ala i le soifua pa ia o Jesu Keriso. Na wina mai lava e sa ili ma whaola le tangata, ina ia maua, ma ia maua atiri ai lava. Wa manu malo i mea uma, o le manu malo lava lea whaatasi mai mātou. Mātou sa ili ai le saonga le mu e whaavavau. Tu inatu le au fia i le nei tae ao le maota, wau au na tatofi, ta maa, ia e whesoa soani pēa, peo na masani ai au whaiva, le nganga e tau tō lua, i manatu ma mawhauwhaunga e meise o mata upu, o loo fili i ai, mātou tu inatu lava i le eise malosi, pe a le au noa, ma le malosi e te fōa ina, lau au na tai, e mana tua pēi le tatalo ina ia maua le malosi a toa, mo le whaatau nuina o whiau ma ngā ruenga. Ia whape foi le usu ngā fono, o le fono i le nei tae ao, mātou wala au ta tala maia, so se whai toa e mau mia, ina ia whao ngā ina mo au na, mea whai ngā ruenga. Malui le lau o le fono, ma le la ngā ruenga wha mau, ina ia ato toa mea uma e tā pena ina, mo le nei ngā ruenga. Wha manuia fo i le fono Faitulafono i e ngā nurua i so stasi. Ia e meise au na o lo mātou mafuta pēa. I tae au uma ma tae au uma e tapuai. Le puno nou o au na e peo na iai. Mana tua le te talo le atu nupele. Ia iai lo walofa mai maunga te tele se ia o i maunga iti. Mātou wala au ta mā, saonga le mu mea uma i lo walofa sa mai. Whamangalo ni o mātou se, ngā mea wale atoa le awa unanga, po ni o mātou winga whaalia wale tusa lea ma lo whina ngalo lofa. Te tālo lava ma wha maua lalo, wana o lau fio e ola ai o mātou tangata. Ia o le wala au lea wa tu inatu whaatasi ma le manao lilo, o le au na lava ia. Whaafonga oe whaia lo whina ngalo lofa, ai au o mātou loto e ala le wala au i lo suafa Iesu. Amen. Petusta walau. Tui alulu vai mili tui alulu, mao fa umangongo, misale fua Hudson, utu sila poasa, ngā o te pala i e tō whau, mwangutia tau oa, tongiola tula fono, Pono usuia Lucy pono usuia, tua olo mana ia Fruin, Fano Shimasaki, Alo Paul Stevenson, Levu Sa Yosia, Mangalei Longo Vii, tua na itau malaki tongiola, le atua le vao asifoa, si no ese taetafa, olo uluao le tuli, noa fai mafili vai. Sformar whao whaatasi men nita au tō whaere o wai ua. A tōr whai numera whanga i winga ruenga ma sani whairu tustalo tōtu. Lau whionga mga leu si meilo au. Ia tu mala nola whionga presidente tu lai whai se mau whang fua tu la whonga mauta tu meilo tala tōtu i whapasia. Wēne mau ina ia whang futu la whono le mauta e tu meilo tala tōtu mono le pasi ina e whionga lo esau numere i oe. Lein wharinga mai kōwana, lein wharinga mau tu sui, lein dipoti o komiti le netai au. Leini ngā ruenga fōu awir vi inga mai whaftai le tua o mamā ma tatu ka lena o o teime wholwholanga. Tui alo loo si me loa.
malu le a fionga sinkoa la bo fionga le senge fa mga kuaku le kako ile longa le ka au mo le pili le ko sul le iva kesi fa valu mo le filinga le komiki fa foeo o onga mau lunga tu le ala ai tau ya mo fa lo fa tai amaka le afol Rere ronga le tai au tu ya ruru o le Board of Higher Education. Ta uol tato au e ilo e o le ano fuir komiti le ale. Pa ir katu tatu kolisi. Isi si tatu forfolanga. E le tau no mai a te au se executive order ko wana pe on whaadi ele. News le tai au issue executive order. E toi tu mai e whare pui i lalo le vaenga kom sina ma le vaenga leo. E se tau no mai an tu whaat foile e tu titi la iai le. Executive order ngare di ko wana. Pa pere si tatu forfolanga e lau sunga kirifi whai o tatu fontanga le talo. Talo. Sauni au ona tu uole nei no whanga. Ai nga iatu, wha wau ngā luenga o le nei aso manisi tiute, whenga iai. O le mātou te tālo o maira manuia, ma le while mu. O le rofa o le atua le tamā, le alo, ma le māwhitanga, whai pēr, ma lo wanga ngasa. Tai nai i mātou, ma tu mau mai, nei se iao o le whaavavau lava. Amen. Ka ponia la fiel nei aso. E tatou e whamaer kokolei.